Haka jingle Bundesliga pedeng ke Dortmund Persia ya ke Union Berlin. Kibadon haka kerdan ke Baar bad kerdan ke Balai haka mit ya ken pon jong ke Bundesliga. Aba pai sya ke jingle ke Dortmund ke layo bad pen ki jar nengkong haka minit ke Baar peupra lengbau Maland. Henry haka kelamin kata haka minit ke Henry Peway lengbau Barents ke Union Berlin ke layo ban tap ya ke gol penyakai. Bad haga minit ke nyau pekundai lengbau mau koko ke Dortmund kala yo biang ban tap ya ke gol pentam. Bad day leng bagi ki argul ke Dortmund kala la bad pelim ya ke Union Berlin da ar la kawai. Bad kadang ne aga kerdan ke ar jong ke mi ya ken point. Aga wai pat ke jingle kai ke Bayern Munich kala la bad pelim ya ke Freiburg dai wei la not. Bad ya ke shigol jong ke Bayern la yo ban tap minit ke basan peway lengbau dilik. Bad ya ke bol lai rapen bu dau musiala. Bad leng bagi ke Pynjop ke Bayern kadang ne akli du jong ke mi ya ken point. Aga jingle kai Serie A ke Lazio Persia ya ke Juventus. Aba pai sya ke jingle ke Lazio ke layo ban ki jar nengkong haka minit ke balai peupra lengbau Milinkovic. Henry haka minit ke basau PUR ke Juventus ke layo ban sikulian lengbau Rabiot. Pada haka kelamin kata haka minit ke basan peulat ke Lazio ke layo biang ban tap ya ke gol pentam lengbau Sakani. Badai leng bagi ni ki argul ke Lazio ke lala ban pelim da ar la ke wei Persia ya ke Juventus pat kiu sya ke kerdan ke baar haka mi ya ken point. Haka wei pat ke jingle kai ke Torino Persia ya ke Roma. Aba pai sya ke jingle kai ke Roma ke layo ya ke penalti lengba ke handball tang haga minit ke bapra. Bad ya ke penalti la kenjat dau Dybala. Bad lengba ke shigol Dybala udai player benengkong ban yo tap gol haduk hadway gol ban riu teligi asi nadu Snem arajar sau arajar san haka Serie A. Bad day lengba ke shigol jong Dybala ke Roma ke lala bad pelim ya ke Torino da iwei lanot. Aga jingle kai La Liga ke Real Madrid ke la Champions League Persia ya ke Villarreal. Aga jingle kai Super Cup ke Kerala Blaster ke la ban pelim dan laila ke wei Persia ya ke Rauglas Pynjop ke badai ke ladu jong ke I-League. Aga wei pat ke jingle kai ke Bengaluru ke la ya kai da Marshigol Persia ya ke Srinidhi Digant. Aga jingle kai English Premier League ke Manchester United Persia ya ke Everton. Aba pai sya ke jingle kai ke Manchester United kala yo ban pen ki jar nengkong haka minit ke balai penriu lengbau Scott McTominay. Bad haka kelamit kata haka minit ke ba nyau peway lengbau Anthony Martial ke Manchester United kala yo ban tap ya ke gol ke ba ar. Bad leng bagi ni ki ar gol la pelong ya ke Manchester United ban kur lai point na ke jingle kai. Aga wei pat ke jingle kai ke bakham shung shida preng ke Southampton Persia ke Manchester City. Bad haga ke jingle kai u halan u lami madan biang. Aba pai sya ke jingle kai ha shwa ban kut ke kila step ke Manchester City ke layo ban tap ya gol ke menengkong kata ha ke minit ke basau peusan lengbau halan. Bad haga kelamit kata ha ke minit ke basan peupra u Grealish u layo ban tap ya gol ke baar naga benta ke Manchester City. Bad haga minit ke ban riu peupra saisin u halan u layo biang ban tap ya ke gol ke baar ke jong u bad ke balai naga benta ke Manchester City. Henry haga minit ke ban riu PUR ke Southampton ke layo ban tap ya ke gol ke menengkong ke jong ka haga ni ke jingle kai lengbau sekau. Bad haga minit ke ban nyau peusan lengbau Alvarez ke Manchester City ke layo ban tap ya ke gol ke pasau. Adu bukut ke jingle kai ke Manchester City ke la job sok na sau la ke wei. Aga jingle kai League 1 ke Lens ke lala ban pelim ya ke Starbucks da ar la ke wei. Aga wei pat ke jingle kai ke Nice Persia ya ke PSG. Aba pai sya ke jingle kai ke PSG ke layo ban pen ki jar nengkong tang haga minit ke ba ar penriu lengbau Lionel Messi. But day leng ba ke shigol jong Messi la penlong ya ke PSG ban tam haga kila step dai wei la not. Bad haga kelamit kata haga minit ke ba nyau penriu ke PSG ke layo ban tap yang ya ke gol ke ba ar lengbau Ramos. Bad ya ke bol lai rapen bu dau Lionel Messi. Bad hadu bukut ke jingle kai ke PSG ke la job da ar la not. Bad kadang ne haga kerdan ke ba kli du jong ke mi ya ken point.
Haka jing lekai Gaucho final leg 2 hapreng ka kenhun Suarez ka Gremio Persia ya ka Casillas. Kumban syupen kan mau haka leg 1 baro artli kenhun ki ya khai da Marshigol. Aba phai syakane ka jing lekai baro artli kenhun kila Persiang ban ki jar haka kela step Henry Omdon ki bala ban ki jar hadu bukut ka kela step. Badai haka kela mit kada haka minit ka ban riu peusan ka Gremio kala yo ya ka penalti. Bad ia ka penalti la kenjat dau Luis Suarez. Badai lang mga ka sigol jong Suarez kala penlong ya ka Gremio bagon Korea ka 6 ladu haka sin ka basau peu ar haka jing lekai Campeonato Gaucho jong kari Brazil.